abanye abantu labakhona abafuna ukucabanga lesimo sebakuthethe-ke lokhu sebakubulele wena sebabulele wonke muntu ngoba lokhu ngiyamangala bahlethi nyalo ekhaya kepha-ke lokuhle kulokuthi baboshwe batholakala labanye siyabona ukuthi mhlawumbe nekinto kuyatholakala Iyabuya sibonga nje amasoda abakhomba kwathi nabo labathatha nalapha bekhona sibanibani ngoba bayatana iqiniso uhulumende-ke awume ngetinyawo ume ngemumo lobe nekucala kule nto lobe nesandla ngoba lona ngumsebenzi wetidlamlilo lo kude nje isandla lingasuka lapha embuleni litobulala lithenga khona insipho yokugeza lithenga khona lipaka ngoba kulinywa la ngiyabekisa so nyalo batahamba babhekele nasekwenzeni nomonakala wona longaka ungumabili nawubukako kuyachazeka kuyakhombisa lokuthi labantu labenze lokhu inhloso yabo bekukubulala emaswati inhloso yabo yokuthi emaswati ahlupheke kuphela ngoba emaswati wonke lo msebenzi lase awakhile atakhele wona ngetandla tawo basofike kule gaba lethu basetachubeka sebababonele bababuyisele emuva obadinsi bakuphi abanye babo sekuphelile nje kepha ngithi nje ekumene kuloku nililela uhulumende naye ume ngemumo nalabo labantu lomonakalo uyabalandelela bonke ngete sababoleka bonke lamhla noma kusasa kepha nje kulamavidiyo nalapha babonakala khona nalapha bavetana khona isandla somthetho esitawufika sisabuka-ke nathi ngoba kubapheli umonakalo usaqhubeka kude nanesikhathi sekucabanga ukuthi nyalo kufuneka kwenteke kepha-ke siyabona lokuthi isimo sesiyaqala sesiyehla sekuvuliwe letinye letingashanga nabantu sebakhona kuthenga noma sebatahamba kugaba letizi sekufuneka ukugibela ibhasi kanti phela bentisonzetela labantu tosita laba bekumele nesive sendweni yabo so bekumele kukonje ngoba sisatahamba ngibuleka somabhizinisi labancane uhulumende ngibona lathi abathuthuke kakhulu nasekunjena-ke awusesena somabhizinisi kancane sowubuyele nje ekuqaleni la ungathi khona sitaqala sonke simangele sikange sikubone lokunjena kepha-ke sitawusho lokuthi uhulumende uyabanaka laba benta lo monakalo ngoba labanye babonakala ethombeni labanye bayakhombana siyakhona-ke ukuthi emaphoyisa abasonzelele impilo elukhuni mani abantu abanakuthi kuphila kukhulu wenda kanjena nje thina asisazi nokuthi sitawenda njani
but-ke kude sitile nje sitocucubala lana bona sebahambile sebahambile. bahlethile la bahleli khona hey ncesini bagcekezile bathatha stoko baphindze bashisa bafake emathayila angekhathi abashisile kakhulu labantu banesibungu ngathi banenhlitiyo yokubolekwa noma yokuthengwa ngoba ungeke usukele nje leSwati lelitetamela lifuna ukuphilisa abantu abalo bese uyahamba uyolishisela ungakacabani nalo uhambe nje usukele ulente naku labakwentako ncesini maziya kepha ke ngicabanga lokuthi labo bantu labakhona asathi uthi nababuka bathi bala ebani nababuka bathi labantu abenu badlale ngoba phela beniphilisa ngako lokho kuthi nyalo sekuthathwana mhlambe bajabulile lapha abahlethi khona nyalo ngokuthi akwentekile lokho mana sathi lokuthi lesizathu sekushisa tindwe tebantu tekweba lokho sesikubone kubantu la bafana tidlamlilo lekungiko lo tidlamlilo letiphikisa kanje kusho ukuthi akusiyo nje into yokuthi kusuke eMaswati athi asiyoshisela nangu yamaziya asiyoshisela nangubantu ulukhuni nje lebukene nelive kepha ke nitachubeka nje njengaloku kubonakala ukuthi netitolo letinye setiyavula nani into awushanyela kuqalwe phansi kepha nje ibhlungu kakhulu lento lena lentiwe ngilaba bekunene labe bagijima futhi bafika ebusuku bangesabi nokuthi bangalimatana ngoba naneba neganga nilutha ngenteka nibulala ninodwana ngoba sowuthethele TV bengithi ngitayeba nawusithela lapha emnyameni sengingakwenta lesimnyama ngithathe le TV so konke lo kwenteka kuyabona ukuthi bebangacabangi nokuthi bangabulalana bodwa njalo sifa nje ukuthi lapha bekwentiwa lokho ebusuku khona bekutholakala abanye sebalimele uyabona lokuthi ngoba bekwebiwa bekungayiwe esontweni ukuthi kuyahlatshelwa bekuyokwebiwa bekuyogama siyakubonga lokho lo moya loyo silimele vele kakhulu bathethe nemithi abayathi batayitsini ngiyaqhuqa nje ngila ngoba bayolapha nabodwana ngale mithi yalamakhemisi imijovo siyabatobulalana ngale mithi ngoba ungeke uphume nemuthi ungawadi utawunathisa bani utawujova watini yini nje lo tawukwenta la siyabonga bemzebele lolusekela la commander kwakunemshuqo protest yabantwana befika ke basi batawuvakashela Mathapha befika ngumsombuluko bathi ke banedikhala totabo befika ke basivakashela befika ke bafike babhikisha la basabhikisha ke bena nikhuluma otabo ke labanye base
Lephinland Nankulu umnumzana Themba Masuku lomhla usayine libhuku lekuvakasha lapha esigodweni police station kulandzela kwekuthi yabehamba lapha kumathapha abuka umonakalo lowendiwe esitelegale sibekhona evikini leliphelile. Umnumzane Masuku bese sofika utshelwa kabanti ngemisebenzi abayendayo ikakhulu njeke lokuphathelene naso sitelega ukuthi batlanza bababopha futhi bantu lokukhanya ukuthi bathethe tindvo etitolo. Washo nanaye ukuthi vele amaphoyisa angeke aphumule ataze abathole bonke labo labentela umonakalo kanjalo futhi nalabo lokukhanya ukuthi bathethe tindvo. Wasucela abantu labona lathi banato impahla ukuthi babosonzela batilethe masinyane. Ubese usayina libhuku lekuthi uyivakashele le yandzawo. Siyatsanza ke vele nokuwabonga emaphoyisa nawo emasotsha ne-correctional kakhulu labavikele lamaswati. Sibabonga kakhulu batinikele abantu abebantu nalamhla naloku siyethemba ukuthi nasi sisasebenta bayokwati nabo ngoba nabo bantu abebafati lokuthi nabasivikela leto tidlamlilo ukhanze ukuthi tihlukumeta bona kulokunye banakabo kulobunye kanjalo nalo monakalo lwentako nje utsinze ama-families ngendlela lesimanga. Lo myelo okhulumile khona mshiyalo kube nguye-station commander wakhona lapha lochaze kabanti ukuthi simo sabo sinjani kakhulu njeke ngendzaba yato timpahla. Ema-recoveries kuleti impahla lethunakele maningi kakhulu umhlonishwa. Seside nenza ukubeka nje mhlawumbe umhlonishwa obeka ngaphaliso njengale kugcwele nje imibhedze posofa konke nje ukusebenzela endlini lese kutholakele emhlonishwa siteke vele indzawo yakho noma naloku lokuncane nje okuningi kwakhona kungala mihocweni indzawo yethu asibagcina khona vele ayiyacicima but njeke sicelile tinkantolo simane sibavete disimane disithe sibavete khona vele. Lephinland Nankulu bese liyachaza ukuthi alikagcini kuvakashela lapha kumathapha kuphela kepha emavikini letako litawuhamba liyobuka umonakalo lowendeke etigodini letinyenti kakhulu atokwati kubala nekubuka ukuthi mbambamba umonakalo ubenganani live lonke lakangwane. Khunjutwe emaswati nga-6 kubete losemgwaqweni nyalo nje kusele 45 minutes mhlambe labatawusinza ngilele ngihamba nabo laba kuyi-essential ngale ngetulu kwaloko kude lofuneka besemgwaqweni ngisithe siyahamba thina be-essential idolo ebusuku ngoba si-essential sakhanza letinye timoto kunekwema-golf lokungagijimi la mgwaqweni ebusuku masotsha nemaphoyisa nabo nayo yonke imbutho ekuvikela itawuvikela emaswati kuloko ngoba kufanele uhambe sekungekho lokho futhi nabakumisa imoto ngoba mhlambe ngwenteka kube kukhona leso sizathu kepha ube uyiphethe incwadi lesho ukuthi udabe uyingayinga ngaleto khathi uyapi ngithi nje ngangigcizelele leyo ukuthi bekunene ikhefi uhulumende wengwenyama utawi sebenta ngawo onke amandla kokugcina bantu sikhulumile lamhle emini litiko laka natural lenzaba yokuthenga petrol ngetulutulu bekunene akume lokho nje kume kungete kwachubeka akutube ngichaza ke ukuthi leni kepha nje sithi akume angidzingi kube ngichaza ukuthi akume ngoba kutaba njani kutawuphela titulutulu noma kutawuba njani akume nje lokho singakuboni la mgwaqweni. Siyabonga bekunene ngaphandle nani nembuzo sesicedzile sentela ukuthi abantu babalekele ikhefu. Hlane sesicabanga leyabo petrol batawenda njani bema generator nhlane nakucima gas. Bema generator kuba nesizathu akusibo bonke abantu abanema generator. Ngeke ngoba tawuta ne generator kepha ke nangabe sekudzingekile ukuthi uyothenga nge generator utawushiya ID yakho le ushiye onke ama particulars akho utokhona ukuthenga nangabe uthengela i generator ngoba
uma ungakushiyi lokho atwamthola nakushiye lokho sitokwathi ukuthi naba abantu kube semthethweni ngeke nje uhambe ulayishe yonke leyo nto leyo ngicabanga ukuthi asiyibeke kanjalo ukuthi kutaba nesizathu leso lotathi nabe uyakwenta ukusebente ngendlela lefanele kepha abaka natural batangichazela kalula kuthe nakwenteka kulawo malanga kuthengwa lokho besithi akube khona ema-IDs but nathi asihlupha nawo awuvele ayikho lenzaba leyo ayikho sidakhanyisa ngamakhandlela ngaba kubuta nje enhlane eMaswati seke memandondolwane enhlane beva ngazi uthi ngemsombuluko kukhona lokubhunyabhunya ngathi kuthiwa ngabe uhulumende angathini enhlane shaba ngemsombuluko kungabhunyi lutho kuleli vele ngwenya kubete nalokuncane lokubhunyako le lamabutho ekuvikela eMaswati emengemumo ngokuthi lokubhunyako kuyaqishwa akunanto itawubhunyala ngoba lokuthi sidawuma sithi kukhona lokubhunyabhunyako kube kubulawa eMaswati kube kugangwa ngeMaswati batshelela labathi bayobhunyisa sakubhunyi lutho ngalomsombuluko ngabe vele mhlambe kukhona eniseni babophile mhlambe labenti lokucala lokube kuluthana lokushisa kukhona yini esibaboshiwe bangaki bakhona thatha ngeke ngikunike inombolo nyalo kepha kukhona lapha bengiva khona sekubanjwe 20 la sekubanjwe zibanibani la bayabanjwa sekuyagcwala lapha sibabeka khona ngiko ngithi kude lo tawusala lobonakele ku video noma lokho nje ngilomunye kwatholakala beka iTV endlini abeke ilipaka lashuke ababuyise emapaka ashukela labawebile la station demaphoyisa